тавлоти Тоҷикистону ҷаҳон аст. Аз студияи марказии радио Озодӣ пешниҳоди шумо ва ман Шаъло Гулхоҷат дар каноратон ҳастам. Салом. Нахуст муруре мекунем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 15 июл. Сафороти Тоҷикистон дар Русия ба муҳоҷирони дар марз ҷамъ шуда машварат медиҳад, ки ба ҷои ободӣ баргарданд ва мунтазири барқарор шудани рафтуомади заминиву ҳавоӣ бимонанд. муҳоҷирони бекормонда на даст ба ҷиноят заданду на ба хилофкорӣ ва ё чӣ гуна пешгӯиҳои манфии гурӯҳҳои муҳоҷир бадбини рус дар давраи пандемия собит нашуданд. мо инҷо меҳмон ҳастем ва кӯшиш мекунем ки барои худ дарди сар нахарем ва нагӯянд ки муҳоҷирон аз куҷое ба ин ҷо омадаанду мушкил эҷод мекунанд. ва дидани галаи уштурон дар теппаҳои Тоҷикистон дигар афсона нест. Парвариши ин ҷонвар вижагиҳои худро доштааст. чанонданаш мушкилтар аст, ҳам нигоҳубиниш мушкилтар аст. эҳтиёт талаб мекунам. аммо шурӯъ мекунам аз хабарҳои марбут ба билети ҳавопаймо. Хадамоти зидди нисолии Тоҷикистон дар мавриди гарон будани нархи билетҳои ҳавопаймоӣ таҳлилу хулосаҳояшро ба ҳукумати кишвар пешниҳод кардааст. Абдумаҷид Муъминзод, раиси хадамот, имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт, бозори ҳавоӣ дар Тоҷикистон таҳти монополияи ҳеҷ ширкат нест ва онҳо кӯшиш доранд нархи билетҳоро танзим намоянд. яке аз сабабҳои аслии ки нархи чӣ аст? Чиптаҳо баланд аст то 450 евро агар будем, то 450 евро. Ин ҳам айни замон фақат рейсҳои чартерӣ бароҳ монда шудааст. Як тараф холӣ рафта истоданд. ҳавопаймоие ки мо рафта истодаем ба федератсия, фақат федератсия рейсера медиҳем, як тараф холӣ рафта истоданд. хоб дар сурати рейси чартерӣ ба анҷом расонидан хизматрасонии фурудгоҳҳои давлати қабулкунанда ва давлати ки мепарад то 40% дигар зиёд мешавад. дар пайи авҷи пандемияи коронавирус ҳарими ҳавои Тоҷикистон барои парвозҳои байналмилалӣ баста шуд ва ҳоло танҳо ҳавопаймои чартерӣ ба интиқоли шаҳрвандони дармонда сафарбар шуданд. Вале аксари муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия аз нархгузории ширкатҳои ҳавои Тоҷикистон шикоят доранд ва мегӯянд билетҳоро барои парвозҳои хос аз 34 то 36 ҳазор рубли русӣ харидорӣ карданд. Сафороти Тоҷикистон дар Русия мегӯяд ронандагон ва ширкатҳои беинсоф ба хотири ба даст овардани фоида ба муҳоҷирон билет мефурӯшанд ва онҳоро то марз оварда сарсон мекунанд. Марзҳои Русия ва Қазоқистон баста аст, аммо муҳоҷирон бо вуҷуди таъкиди ба такрори мақомот ба ваъдаи ронандагон ва ширкатҳои алоҳида бовар карда ба сафар мебароянд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло ба ӯ рӯ меорам. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ, ки айни замон чӣ қадар муҳоҷирон дар марз ҳастанд? Салом Шаҳло. Айни замон дар гузаргоҳи Маштаково, вилояти Оренбурги Русия ва Қазоқистон 106 нафар муҳоҷирони кории тоҷик қарор доранд. Субҳи имрӯз бо чанде аз онҳо суҳбат доштам ва маълум шуд 6 нафаре аз онҳо занҳо ҳастанд. 3 нафаре аз онҳо ҳомиладоранд. муҳоҷирон дар назди ин гузаргоҳи марзӣ аз 15 то 20 рӯз боз интизори гузаштани марз ҳастанд ва шароити худро тоқатфарсо тасвир мекунанд. мегӯянд рӯзона то 36 дараҷа гарм мешавад. онҳо аз гармӣ ранҷ мебаранд. шабона сард асту гоҳҳо борон меборад. ҳамагӣ дар рӯи замин хобанд ва барои худ аз шоху дарахт ва алаф хаймаҳои муваққат бунёд карданд. онҳо аз шаҳрҳои гуногуни Русия омаданд. қисмеро як ронандаи автобус бо ваъдаи оне ки Қазоқистон барои 2 рӯз ба шаҳрвандон коридор ва ё долон мекушояд ба ин ҷо бурдааст. қисми дигар аз назди гузаргоҳи Бузулук дар марзи вилояти Самара ва Қазоқистон инҷо омаданд. Абдулло, мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? Барои муҳоҷирон ягон роҳи бурун рафте аз ин бунбаст вуҷуд дорад ё не? шало сафорати Тоҷикистон дар Русия аз ҷумла консулгарӣ дар шаҳри Уфа ки вилояти Оренбургро ҳам зери назар дорад аз дармондани муҳоҷирон хабар доранд. дар сафорати Тоҷикистон мегӯянд марзи Қазоқистон бинобар дубора авҷ гирифтани коронавирус баста аст, ба зудӣ боз намешавад. ягона роҳи бозгашти ин мусофирон танҳо парвозҳои чартерӣ аст. мақомот мегӯянд барои фиристодани мусофирон аз ҷумла 6 нафар занони
حامله‌دار آمادند، ولی زنها میگویند چیپته‌ها گران است. آنها طول روزهای انتظاری پسندازشان را تمام کردند و پول برای خریدن چیپته ندارند. بله، یک مشکل عمده در این شب روز. اما یک سوال اصلی این است که چرا مهاجران توکل کرده به راه میبرند و خود را سرگردان میکنند هرچند میدانند که مرز بسته است؟ بله شالا، واقعا هم مهاجران به هر گونه آوازها و وعده ها باور کرده به راه برآمدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند یک عده رانندگان و شرکت ها دیده و دانسته به خاطر فایده گرفتن به مهاجران چیپته فروخته آنها را به مرز برده سرسان کردند. مسئولان سفارت میگویند چند از این گونه رانندگان بی انصاف را به سفارت دعوت کرده تاکید کردند که مسافران را سرسان نکنند و از مهاجران باز هم دعوت میکنند که به وعده های چنین رانندگان سودجو که از وضعیت سوء استفاده کرده میخواهند پول کار کنند باور نکنند و تا آرام شدن وضعیت به سفر نبرایند. امیدواریم این حرفای ما به گوش شما مهاجران عزیز میرسد. هرچند قابل درک است که رفتن شما به وطن با سببهای به همه معلوم فعلا آسان نیست، ولی باور کنید وضع آنهایی که در مرز این شب و روز جمع آمدند به مراتب بدتر و تصور نکردنی است. سپاس عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه را ادامه میدهم. یک پژوهش نوی اکادمی خوجگیداری و خدمات دولتی روسیه نشان داده است که در زمان پاندمی کووید 19 40% مهاجران کار خود را از دست دادند. تحلیل ها ثابت نموده است با وجود آنکه نصف پرسیده شده ها از منبع درآمد خود در این دوره محروم شدند، ولی دستنگری آنها را جنایتکار نکرد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا زندگی مهاجران را در دوران کووید 19 تحلیل نمودند. ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشه‌نشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نانپسخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشه‌نشینی را پوره رعایت کرد. در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند. مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پوره رعایت کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد ملیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه متروی مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر می رسند، ملیسه ها ظاهراً انتخابی زاده های آسیای مرکزی را منع کرده و جریمه می بندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران ملیسه یک زنی مهاجر را منع کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب می دهند. اگر مرا منع کرده دیگران رو هم منع کنید. ببینید این دخترک بی نقاب به اینجا وارد شد. روید او را هم منع کنید. عالمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره کرانتین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه‌های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میان مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند. از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایت کردند. معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوالهای ما به قاعده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه. معین شد که مهاجران در مسکو این قاعده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند. عالمان برای احتمال سر زدن موج دوم پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراضها برپا شد. در پی 280 کس بازداشت گردیده است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکو 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکو بانکداری سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکار توجیک باور دارد که در دراز مدت توجیکان به پرورش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در توجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نویه رودکی دهها اشتر نگاهبین می شوند و بارود یوسفی با شرایط پرورش آنها آشنا شد. галаи уштур дар талу теппаҳои кӯҳистон саҳнаи наву нодире дар бахши чорвопарварии тоҷикистон аст. парвариш ва тиҷорати уштурро дар тоҷикистон масъулони шабакаи мағозаҳои олами гӯшт марбут ба ширкати симсим аз 2 сол ба ин тараф роҳандозӣ карданд. ин тиҷорати ба қавли онҳо нозук ва ба иқлими тоҷикистон начандон мувофиқро ба хотири рушди як бахши дигар дар самти парвариши чорво рӯи даст гирифтаанд. дар ҳақиқат ин ҳайвон нисбат ба дигар ҳайвонҳои гов бузу ҳамино фарқ мекунад. чунки бо ин ранги тӯбчае дар ҳамин вақте ки бароҳо гиё меравад ҷои хас боша шӯида меравад, агар лой боша падида меравад. ин ниҳоят эҳтиёт талаб мекунад. ниҳоят эҳтиёт ва хӯроки ин асосан хорай, хорои ҳархелае. як хора то агар хӯрда ҳамон хора ҳал накунад дуюм хора намехӯрад. барои ҳамин ин ҳам чанондонаш мушкилтарае, ҳам нигоҳубиниш мушкилтарае. эҳтиёт талаб мекунад. аксари уштурҳои ин гала чорвои ҷавон аст. уштурбачаҳоро барои парвариш аз қазоқистон мехаранд. ҳар уштури парваришшуда ҳоло аз 10 то 15 ҳазор сомонӣ қимат дорад. дар чорабиниҳои варзишӣ маънаи мавсими баҳорида аз ин сар чорвое ки ғайриоддӣ ҳаст барои ҷоизаҳои мусобиқаҳо гузошта мешавад. аслан харидоронаш ҳам чунинҳоянд ва ин намуди чорворо барои қурбонӣ барои иди қурбон ҳам барои қурбонӣ харидорӣ мекунанд. уштурпарварон мегӯянд гӯшт ва шири уштур дар миёни мардуми тоҷикистон ба сифати давогӣ низ маъруф аст, зеро ғизои уштур аз дигар навъи чорвои калон фарқ мекунад. дар ин минтақа қариб ки хор зиёд ино таъмин мекунанд. ҳозираш хӯрдаи истон таъмин мекунанд. қариб ки ино алаф намехӯранд, хор мехӯранд. хоршон хорай. хор алаф ҳам нест, ёфт намешавад, лекин хӯроки асошон хорай. уштурпарварон мегӯянд ба фарқ аз дигар намуди чорво барои нигоҳубини уштурҳо дар фасли зимистон оғилхона то ҳарорати зарурӣ гарм карда мешавад, зеро ин чорвои гармидӯст ҳавои сардро таҳаммул намекунад. ҳоло дар галаи уштурҳои ширкати симсим ҳудуди 50 сар парвариш мешавад. дар тӯли 2 соли ахир ҳудуди 300 сар уштур ба тоҷикистон ворид ва парвариш карда пешниҳоди муштариён намудаанд. агарчи дар тоҷикистон талош доранд парвариши густурдаи уштуронро ба роҳ монанд, дар италия пиряхро бо курпа пӯшонданд то гарм нашавад. барои тасаввури ин манзара гузориши навбатиро дар тақдими искандари хоҷамирзода бубинед. дар рӯи пиряхи презенаи шимоли италия курпаи бузурге аз матои геотекстил кашида шуд. мақомоти маҳаллӣ умедворанд ки ба ин васила обшавии пирях мутаваққиф ва ё ҳадди ақал суст мешавад. масоҳати ин курпаи рамзӣ беш аз 100 000 метри мукааб буда, он моҳи июн дар болои пирях кашида шуд. курпа ба халтаҳои хок баста шудааст то ҷояшро иваз накунад. дар фасли сармо бо оғози лижаронӣ мато аз болои пирях гирифта мешавад. тибқи пешбинии муаллифони тарҳ, мато нурҳои офтобро инъикос намуда имкон намедиҳад ки ҳарорати пирях баланд шавад. ин чорабинӣ дар пиряхи презенаи канори шаҳри шимолии Трентои Италия сар аз соли 2008 амалӣ мешавад. тибқи хулосаи пажӯҳишгарон дар давоми камтар аз 20 соли ахир аз 3/1 ҳиссаи ин пирях об шудааст. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ ба анҷом мерасад. ташаккур барои ҳамроҳӣ. хабаргузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org мутолиа кунед ва албатта видеоҳоро дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube бубинед. фаромӯш накунед, фардо субҳи барвақт шуморо хабарҳои тоза дар навиди бомдодӣ интизор аст. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.